Ungaganwa uyinsizwa unawo amandla ikhona inkomo uyicala emathongweni akini. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethe nezinto. Amafasha abahlosile. Bathi uzokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yesintu wewo. Sakhuleka kunina bakhulu. Hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isizwe kithi yakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi sehamba engathi sekhona abafundisi bamanga. Nina bodlungwane kaNdaba udlungwane lombelebele ulwadlunga emanxulumeni kwaze kwasa amanxulume esibekelana. Nina bakanodumo ehlezi kaMenzi ngeyimpunga yesintu ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyele khona umfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umusha ke kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulele omashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula Tjatsha kaPheshe uPheshe kaMaguyane uMaguyane kaVaphi uVaphi kaNokhonjo. Kanti ke insizwa mina zingibiza ngonduna kaNdaba untombizi yamncumela insizwa ziyamkhomba isilwane esincane saphuma ehlathini ekseni ngovuka sazivuthulula ngoba sigcwele amabethe ngikholo elikholwa ngenhliziyo engalibhadna kancane esontweni ugqamgqama umsathe enkankane lakha lathi ngahamba lithese lo sitha lathi ngahamba umjabulelo ngomamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca umuthi wentombi ezithi zingawubuka kuhluma ihlahla sothando ngaphakathi enhlizweni ixege isimilo maqede sikhohlwa amasokana. Kuhlala kuyintokozo ke bafowethu ukuthi ngifike la kwi-channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo. Uzokhumbula ukuthi abantu abaningi bathema bekhula, abaningi bakhule bengenabo baba, abanye uthola ukuthi bakhule bengenabo mama, bengenabo umkhulu, bengenabo gogo. Ekuyibone kufana ngabe bahlala phansi babaxoxele ezinye zezinto eziwumlando wasekhaya, babaxoxele ezinye zezinto ezithinta isintu ukuthi kwenziwa kanje nokuthi kwenziwa kanje. Uthola ukuthi komunye hayi ngoba nako abazali bakhe mhlambe bamshiye semncane bakhona kodwa ibona bangabanga nenhlanhla yokuthi ababa abazali bahlale nabo babafundise izinto ezithinta isintu. Kodwa ke ngokubuka Impunga Yesintu TV unobaba okwaziyo ukuthi akudodise makufanele ukuthi udode, unomama okwaziyo ukuthi akufundise nawe njenganomuntu wesifazane ezinye zezinto ezibalekile ekufanele ukuthi uzazi wena njenganomuntu wesifazane. Unogogo unomkhulu okuyena okwaziyo ukuthi akucobelele ezinye zezinto ukuze emagcekeni omuzwa kini uma sekufanele ukuthi yenza izinto ukwazi ukuthi uqonde ukuthi lokhu kwenziwa kanje lokhu kwenziwa kanje. Uyabona nje namuhla ngifisa ukuthi sikhulume indaba yezithebe. Uma phakathi komuzi ke manje usuyokwenza umsebenzi kubalekile ukuthi izithebe wazi ukuthi uzozaba kanjani. La ngifuna ukuthi ngiye khona ngifisa ukucacisa ukuthi uma phakathi komuzi wenze umsebenzi usukuwenzele abantu abadala. Uzokhumbula futhi ukuthi kuyenzeka phakathi komuzi kube khona izimo ezithile ezigcina zenza ukuthi abantu abadala bangabibikho ngaphakathi kweceke kodwa bamile esangweni. Mawuhamba mhlambe uyakohlola mhlambe emntwini othile ofuna kusize bese akutshela ukuthi kukhona amakhehla amile esangweni, kukhona izalukwazi ezimile, khona izingane zakini ezimile. Ngoba phela lento bafowethu yabantu abangasekho akuhlali ngaso sonke isikhathi kwabantu abadala. Kuyenzeka kwesinye isikhathi kube zingane ezincane. Uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi kuyenzeka kube khona umuntu ozophuphumelwa ingane, mhlambe umama wasekhaya, mhlambe ubaba wasekhaya naye wathi umehamba wahlangana nomunye umuntu othile wesifazane. Leyo ngane yabisichitheka, leyo ngane leyo ikimlandela uyise, leyo ngane leyo ikimfuna uyise wayo oyizalayo. Iyona lento yenza ukuthi izinto zikushaye uma kukhona ingane yachitheka. Engisho ukuthi ke bafowethu ke kuyenzeka uthola ukuthi phakathi komuzi akubona bodwa abantu abadala uthola ukuthi bangaphandle kwesango. Nezingane zasekhaya kuyenzeka uthola ukuthi phandle kwesango kukhona izingane zasekhaya ezingangenile ngaphakathi ezidinga ukuthi zingeniswe. Hayi ukuthi ngaso sonke isikhathi kuhlale kwamakhehla angaphandle komuzi, kuhlale kogogo abangaphandle komuzi, cha. Ngenkathi ke nina ke niwenzile umsebenzi phakathi komuzi kuke kwabiwa izithebe nabantu abaphakathi kwekhaya uthola ukuthi nabo bazodla manje inyama kuyebuswa.
kukhona into ke bafowethu nodadewethu esesiyenza thina njengamanje othola ukuthi endulo ekade ingenziwe yayenziwe endula science thina kulenkathi yanamuhla ekubalulekile bafowethu ukuthi siyenze makuthiwa kuhlatshiwe phakathi kwemizi yasemakithi. Ngithe ngizokhuluma ngezithebe. Izithebe ke bafowethu khona izithebe ezithathu eziyimpoqo. Khona izithebe ezithathu eziyimpoqo. Esokuqala isithebe samadoda. Ngisho ukuthini mangithi isithebe samadoda? Isithebe samadoda lesi othola ukuthi kuba inhloko, inyama yenhloko ngoba nasi isithebe makuthiwa uzokwaba izithebe kade kuhlatshiwe. Awuvela uthathe noma yipi inyama uyibeke esithebeni samadoda uhambe uyowanika. Kukhona uhlobo oluthile lwenyama ekufanele ukuthi esithebeni samadoda ingasali leyo nyama ngoba inyama edliwa amadoda. Uma ngithi amadoda bafowethu ngiyazi ukuthi ubudoda buyinto engakhulelwa. Nomfana omncane uyakwazi ukuthi abe indoda ngokwezenzo zakhe ezinhle ngoba igama elithi ubudoda liyigama vele lasuselwe esenzweni. Kodwa ngiyafisa ukuthi lokhu ngikwenze kube nogwaja omhlophe ugijima ehlungwini ukuthi kuleso sithebe samadoda obana abadlayo. Lawo madoda engikhuluma ngawo ngikhuluma ngamadoda asuke eganiwe. Yebo umuntu uyaba indoda engaganiwe ngokwezenzo zakhe ezinhle. Yebo umuntu kuyenzeka ngabe indoda eganiwe. Ngana ngokwezenza suke ezenza uthola ukuthi zimkhombe ebufanele kodwa ebeganiwe. Kodwa kulesimo engikhuluma ngaso lesasithebe samadoda ngikhuluma ngesithebe samadoda aganiwe phakathi komuzi. Ukuthi lesasithebe masithi isithebe samadoda lesi sikhuluma ngalawo madoda aganiwe. Amadoda angaganiwe njengoba ngishilo ukuthi igama indoda lisukele esenzweni. Umuntu uyaba indoda engaganiwe. Kodwa lesasithebe akasondeli umuntu ongaganiwe. Sidliwa amadoda asuke eganiwe phela. Phakathi komuzi ke niyazi ukuthi bayabakhona abantu uthola ukuthi umuntu umdala kodwa akaganiwe. Akufanele asondele kuleso sithebe ngoba isithebe lesi bafowethu esisuke sizodla amadoda asekhaya athi umehamba emhlabeni ahambe eganiwe ephelele. Akufanele ukuthi emakhehleni lekhaya nasemadodeni lekhaya athi umehamba emhlabeni eganiwe. Sekusondela manje umuntu ongaganiwe ngoba wona azosuka ngacoshi. Ngiyazi ukuthi lokho engikushoya kuzwakala kahle kodwa kuyisiminya ukuthi kulezi thebe engikhuluma ngazo eziyimpoqo ezintathu. Kuba isithebe samadoda ekuyinyama yenhloko. Ungayifaka ke nenye inyama. Kodwa inyama yenhloko akufanele ukuthi isale kuleso sithebe samadoda. Bese kudla amadoda aganiwe kuphela. Indoda engaganiwe ibuyele eceleni izodla nabafana ngoba abanye abafana laba bazobe bodla ngoba ngokwasethongweni lowo umuntu mengaganiwe ubukeka njenganomfana usuke umfana emathongweni asekhaya. Amakhehla asekhaya ambiza ngomfana lo muntu ngoba usuke engekho esigabeni bona bakusona. Kwenziwe lani konke lokho? Ngaphambi kokuba ngichaze mhlawumbe ukuthi kwenziwe lani lokho, angiqale ngiqhubeke eqala ngiye esithebeni sabafazi balekhaya. Isithebe sabafazi balekhaya kuba isifuba. Inyama yesifuba iyona engena lapha. Ngisakhuluma lana ngenkomo. Inyama yesifuba izongena khona lapha esithebeni lesabafazi. Isona sithebe sabafazi ke leso siba nenyama yesifuba, isithebe sabafazi. Nakhona futhi sikhuluma ngabafazi abathema begana phakathi kwekhaya okanye phakathi komuzi bagana baqhoyiswa baphelela labafazi labo. Akasondele omunye umuntu kulesithebe sabafazi ongekho kulesigaba lesamakhosikazi alekhaya akusona. Uzokhumbula ukuthi phakathi komuzi kunezalukwazi ezafika zaqhoyiswa lekhaya, ezafika zagana lekhaya. Ngenkathi izigana lezalukwazi lekhaya ziphelela, izona ezizodla la kulesithebe lesi sabafazi. Bese kuzoba khona isithebe sezintombi. Isithebe sezintombi ke bafowethu kuba yibele. Akufanele ukuthi ibele lisale esithebeni sezintombi. Nakhona futhi akusho ukuthi makuthiwa isithebe sezintombi kufanele kuze intombazane esiphukile yalekhaya. Intombazane esiphukile yalekhaya ayisondeli kulesithebe sezintombi zalekhaya kodwa kusondela intombi eziphelele. Mangithi intombi eziphelele ngikhuluma ngentombi esiyintombi into engayazi indoda,
esuke ingakambathi nomuntu wesilisa esuke ingakaphuki iyona esondela la kulesithebe lesi sezintombi ekunenyama eyibele ibele kufanele ukuthi libe khona ibele isithebe sezintombi okanye ibele lingena esithebeni sezintombi zaphakathi kwekhaya bese ke bafowethu kokuzoba khona ke esinye futhi isithebe ekufanele ukuthi siphumele ngaphandle kwegceke lesithebe siphumela ngaphandle kwegceke sidliwa abafana abancane uthola ukuthi mhlambe bayelusa okanye basesigabeni sokwelusa ibone kufanele ukuthi banikezwe lesithebe lesi esihlala ini na lesithebe lesi sabafana labo kufanele baphumele ngaso ngaphandle komuzi esidlelwa ngaphandle komuzi siba nephaphu uke kuthathwe iphaphu libekwe kuleso sithebe likhishele ngaphandle komuzi bese kubizwa abafana abasesigabeni sokwelusa kube yibona abadlalela phaphu ngaphandle komuzi kwenziwe lani lokho ukuthi abafana badla iphaphu ngaphandle komuzi njengoba bengike ngachaza ukuthi phakathi komuzi kuyenzeka uthola ukuthi kunezingane zasekhaya ezingangenile ngaphakathi kuyenzeka phakathi komuzi kube khona abantu abadala basekhaya abangangenile phakathi komuzi ngenkathi ngaphakathi komuzi kwenziwa umcimbi kusindwe ngoba etholo kufinywa ngendololwane kukhonjwa ngophakathi laba bantu abalaphana ngaphandle ngenkathi kuphumela labafana abancane ngaphandle beyodla iphaphu yila bekwazi khona nabo ukuthi kube khona okuthile abakutholayo ukuze bengeke balethe ulaka phakathi komuzi ukuthi nina niyadla bona banakiwe kodwa mawubuka enkathini namuhla akusenziwa konke lokho ukuthi abafana abancane bahambe bayodla iphaphu ngaphandle komuzi selivele nalo iphaphu lidliwe khona ngaphakathi laba bantu ke manje uthola ukuthi abangenile phakathi komuzi abasatholi lutho lezangane zasekhaya uthola ukuthi nazo azingenisiwe ngaphakathi komuzi azisatholi lutho sebethi mabefika ke manje beza phakathi komuzi sebefika ngolaka abasakwazi manje ukuthi bafike kahle baziveze kahle ngoba bona abanakiwe njengoba behleli nje ngaphandle komuzi akekho umuntu obanakile nakuba kwenziwa umsebenzi lelaphaphu akusakwazi ukuthi kuphunyelwe nalo ngaphandle bese abafana abancane balidle lelo phaphu belidlele khona ukuze nabo bezokwazi ukuthi baxoshe kuleso sithebe uzokhumbula phela ukuthi ngeke bakwazi ukuthi bavele bangene njengaphakathi ngesizathu sokuthi basuke bengangenisiwe basuke bengaphandle komuzi ingakho kufanele ukuthi kusuke lesasithebe esinephaphu siyodliwa ngaphandle sidliwa abafana abasesigabeni sokwelusa kube yibona abadlalela phaphu nalabantu abadala abangaphandle nezingane ezingaphandle zalekhaya yilapho lezokwazi khona ukuthi zithola ithuba lokuthi zicoshe asibuyeke size la omunye umuntu uzozibuza ukuthi laba abanye abantu ke manje khona umuntu ongaganiwe khona umuntu ongeyona intombi khona umuntu ongaganile ongeyena umfazi kusho ukuthi ibona izithebe abanazo yini nabo siyaba khona esaba isithebe banikezwe leyo nyama kodwa izithebe eziyimpoqo ngokwesintu nazi izintathu ilezi thebe lezi engikhuluma ngazo sabafazi esamadoda esezintombi ngokuseqinisweni lezi thebe lezi kusuke kungafanele ngempela bafowethu ukuthi umuntu ongaganiwe asondele kulesasithebe samadoda nomuntu ongeyona intombi akacoshe esithebeni sentombi ngoba uyazingcolisa lezo ntombi nomuntu futhi othola ukuthi owesifazana akaganile ngokuphelele akasondeli kulesithebe ngoba konke sikwenza suke singakwenzeli thina kodwa senzela labantu abadala bathi mabedlula emhlabeni badlula beganile phakathi kwekhaya kunabantu abathi mabedlula badlula bezintombi into ezimhlophe ingakho kufanele ukuthi kusondele intombi ezimhlophe laba abanye banganikezwa nabeyabi inyama bayidle kodwa kubalekile ukuthi bangasondeli la bengathinteki khona kwenziwe lani konke lokho ngokwesintu sethu bafowethu ayikho into ehlonishwa njenganesigaba umuntu akuso ngokwesintu sethu umuntu akahlonishwa ngeminyaka kodwa uhlonishwa ngokwesigaba asuke kusona ngaleso sikhathi ingakho bafowethu uma umfana emncane umfowethu nangumfowethu umncane kunawe kodwa ugani umfowethu waphelela angikwazi mina ukuthi ngoba nako ngimdala umfowethu ngizovele ngimthume nje noma kanjani umfowethu isithebe azodla kusona angisondeli mina kusona angizuthi ngizohamba ngodla khona ngesizathu sokuthi umfowethu umncane awukwenzi lokho kodwa ngokwesintu sethu kuhlonishwa kakhulu bafowethu isigaba umuntu asuke kusona uzokhumbula ukuthi insizwa uma iganwa
ikhipha inkomo ihambe yekolobona wezwa lona ngenkathi ihambe yakolobola izithukuthuku zayo lezo amandla ayo lawo esuke iwakhiphile ngenkathi ke manje lo mfazi segana phakathi komuzi egana lensizwa ngenkathi manje nakuhlonishwa lesasigaba sayo sokuthi siganile hayi ukuthi kusuke kuhlonishwa yona kodwa kuhlonishwa lesasenzo sayo eyakwazi ukuthi senze kuhlonishwa lesasibindi eyakwazi ukuthi ibe naso kuhlonishwa lobabuqhawe eyabenza lensizwa ukuthi ikwazi ukuthi yona ilikhiphi ilobole iganu iphelele la ngifuna ukuya khona ngiye ekutheni bafowethu akuhlonishwa iminyaka kodwa kuhlonishwa isigaba osuku kusona ngoba usuke wenze umsebenzi omkhulu ngenkathi wenza leyo nto kufanele ukuthi yenze makuthiwa nje uyinsizwa uyaganwa usuke wenza umsebenzi omkhulu ngoba abaningi kuyabehlula ukuthi bakwenze hayi ngoba nakuka abanye uthola ukuthi abafuni kodwa basuke befisa kodwa kangikho lapho engikhona bafowethu ngingezithebeni okuthi izithebe bafowethu isithebe samadoda kusondela amadoda aganiwe kuphela awasondeli amadoda angaganiwe ngoba labantu abasemoyeni bazosuke bangacoshi kulesithebe baqhele ngoba kusondela umuntu ongekho esigabeni sabo isigaba yona nto bafowethu ehlonishwa kakhulu ngokwesintu umuntu isigaba kusona isona ehlonishwayo akuyona iminyaka umuntu noma kuthiwa mdala kangakanani kodwa mengaganiwe lowo muntu ungumfana ngiyaxolisa ukuthi ngikubeke lokho kodwa kuyiqiniso okuthi akuyi ngobudala ukuthi la kuzosondela abantu abadala kufanele kusondele abantu abaphelele lapha abaganiwe umuntu kuzabe indoda ngokuphelele uba indoda ngezenzo nangokuthi kufanele ukuthi aganwe abe nomfazi awukwazi ukuthi ungaganiwe usondele esithebeni sabantu abangaganiwe uyabona njengangisho ngithi kuhlonishwa isigaba osuku kusona ngaleso sikhathi ngenkathi wena ujuluka izithukuthuku ulobola uzikhandla usebenza ngokukhulu ukuzikhandla uthatha inkomo zakho yakolobola iyona nto ke lesuke ihlonishwa kuleyo nsizwa lesuke isiganiwe ingako noma kuthiwa hleli sizinsizwa siganiwe kodwa makukhona insizwa engaganiwe iyona ekufanele ukuthi isosele inyama iyona ekufanele ukuthi ibuye izosiqobela ikwenzelani lokho ihlonipha lesigaba lesi thina sesikusona ihlonipha ukuthi thina sikwazile ukuthi siganwe ngoba ukuganwa abafowethu iyona into eyenza ukuthi wena njenganensizwa mawufika ngale kwelamathongo ukwazi ukwamukeleka kodwa mawungaganiwe awukwazi ukuthi wamukeleke ngale kwelamathongo ungaganwa uyinsizwa unawo amandla ikhona inkomo uyicala emathongweni akini ingakho ke kubalekile ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlala uvezele ukuthi wena njengobula kulesigaba awufanele ngabe wena uhamba nathi awufanele wena ngabe udla nathi esithebeni ngesizathu sokuthi phela awuganiwe isigaba okusona asikuvuna ukuthi wena ungacosha iqatha nathi esithebeni uma kwenzekile kufanele ukuthi kube wena obaxobelayo labo bantu ngoba isigaba okusona nesigaba abakusona akufani kulungile ke bafowethu angingageqa amagula uma kuukuthi kukhona okuthile enifisa ukukubuza nenifisa ukukujobelela khona la kuma comment section ngiyacela ukuthi ningibhalele imibuzo ngizobuya mina ngiyimpunga yesintu ngizokwenza umfanekiso oqoshiwe ngiphendule uma kuukuthi mhlambe sigxobe kwazwela kwakhona abanyatheleka amakhona basixolele kakhulu bafowethu la kwimpunga yesintu TV izinto sizibeka ngeqiniso sizibeka ngendlela abantu abadala abamathonga abalele abazokwazi ukuthi masisenza ngaleyo ndlela bakwazi ukuthi bajabule ngiyacela ke bafowethu ukuthi umfanekiso oqosheni udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel Thenkulu Impunga Yesintu TV uma kuthi futhi uyafisa ukufika emphelandaba Impunga Yesintu uzohlala phansi neMpunga Yesintu ikuchushise la ingakuchushisa khona uyakwazi ukuthi ushayele zona inombolo lezi lokuzibona zivela la screen sakho uma kuthi futhi uyazidinga incwadi esizibhalayo siyakwazi futhi ukuthi sikuthumelele zona ngiyacela ke bafowethu ukuthi niqhubeke nisubscribe ku channel Thenkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga